jednostavan tip, čovjek koji ima 60 godina, koji izgleda kao mladić. Fantastičan, koji skače po vini. I ti nisi nešto... Pa hvala ti, ja nemam 60, brate. Je li Petar tu? Ja kažem, tu sam. Budalo. 3000 ludih ljudi sa transparentima koji me čupaju. Ovo je iznimno dobro i za nekog ko je stariji, a kao on i za nekog ko ima 16 godina. Ta osoba, to je bio Oliver Dragojević. Ja kažem, super, a s kim sviram? On kaže, kako brate, s kim sviraš? Ja velim, pa s kim sviranja? On kaže, pa sam. Nego sam išao dole gdje je mix pult, uzeo bi 2 pive i plakao. Kako se čustvaš? Pa čim sam tu, čim sam u Skopju, čim sam u Makedoniji, ja sam sretan. Si malko izmoren, zašto tempovo ti je poprilično naporno. Je, kao što vidiš, malo je grlo upaljeno. Човек не знае дали да ти верува. Секогаш кога ќе дојдеш викаш дека грлото ти е... А то ти обрана да не би морал пјеват, знаеш што? Да. Не, знаеш šta, stvarno sam... Не, ама сериозно, да. Danas se tako temperatura mijenja. Znaš kako kažu da je prognoza vremena kao loto. 2, 17, 31, 8, više ne znaš koji dan je koja temperatura i malo... Ајде им покажеме чисто на луѓето како ти е минатава една недела, пример. Овие минативе 7 дена, бидејќи имаше 8 март, не знам, таму Белград. Imao sam, petog sam se vratio s jednog dugoga puta, 6. sam otišao u Novi Sad, ja sam svirao na jednom privatnom eventu. Dobro. 8. marta sam svirao na jednom eventu u Beogradu i 9. isto na eventu u Beogradu. Tako da u 5 dana 3 koncerta i 1000 kilometara. I 2 avionska, a to je samo u 5 dana. Да. И сега тие 5 денови тебе ти се горе-доле нормални во текот на годината, може да се каже? Значи тоа не е нешто абнормално. Ovo je potpuno normalan tempo. Тоа е животот. Ja i moj band smo sjeli 1. januara ove godine da vidimo koliko smo svirali. I onda ja sam izbrojao da smo se popeli na stage, što koncerata, što nekih emisija, što nekih humanitarnih stvari. 127 puta smo bili na stage u jednu godinu. 127. Znači, reči si секој втор, секој трет. Да. Ќе му дојде. Тоа темпо, како се носиш и дали го менуваш тоа темпо сега кога си татко? Знаеш, внимаваш ли да не е толку напорно или професија е професија, тоа е што да правиш? Profesija je profesija. Kad se rodila čerka, onda sam ja objavljivao sve koncerte na Instagramu, na Facebooku, ljudi koji se bave time. Onda je neko komentirao kao da li je ovaj čovjek ikad kući, gdje je čerka, kako to može raditi, zašto ne ide malo više čerci. Ja dosta boravim vremena sa čerkom, ali sasvim sigurno možda borave više neki tate koje rade od 8 do 2 u nekoj firmi. Ali sa druge strane boravim puno više nego neki drugi tata koji je 6 mjeseci na brodu. Da. Koji je negdje. Jel tako da sve nosi svoje? Dobro je to što je ona još jako mala, tako da može ići sa mnom. Tako da je puno putovala sa mnom, na puno koncerata je već bila. Prošlo je puno gradova Europe koje možda neki ljudi neće imati, nažalost, prilike vidjeti u cijeli život. To ona vidjela u godinu dana samo. Супер, ќе се вратиме на киркичката. Прво да споменеме за старт. Значи, она кое македонската публика едва го чека. Значи, тоа се концертите во Македонија кај нас. Значи, имаме на 26, на 27 април, тоа е Скопје. Тако е. И тие се, ако не се лажам, вториот е речи си распродаден. Pa ja sam sretan, to je sala Filharmonija je jedna od ljepših sala u kojima sam svirao, to je nova sala sa perfektnim ozvučenjem i zapravo ideja je bila da se napravi koncert sa gudačima iz Makedonske Filharmonije. Tako da će biti to jedan akustični koncert, naravno sa 4 mojeg muzičara, ali nema električnih gitara. Akustika, bubanj, ja za klavirom i puno violina i radimo top, radimo zabavu. Neće to biti tu, to će biti energija, Elton John. Браво. Вториот е при крај, веќе, ако не се лажам, се отвара простори за трет концерт. Pa evo sa ovoga momenta smo već pred kraj drugoga koncerta, tako da realna varijanta je da bi kroz nekoliko dana mogli otvoriti i treći koncert. I kako što vika na onije reklamine, i to ne je sve. I to nije sve. To nije sve, znači... tako je. Imamo još Bitolu, i imamo
Strumica ima i Strumicu. Strumica i Štип се. И Štип, тако е. Значи во Струмица и Štип дом на култура и тоа ќе ти биде една турнеја кај што ако не се лажам така за ред ќе ги фатиш едно 4 настапи ќе ги имаш. Да, то ќе биде едно 7-8, како ствари се биće 6-7 nastupa. Так. I mi već prvoga sviramo u Makedoniji, a 2. maja sviramo veliki koncert na otoku Pagu. Tako da bend se vozi cijelu noć. Biće to veselo. А овде ќе настапиш, како ми спомна, 4 ќе бидат од постоечката постава твоја. Ja imam veliki bend. Da, To varira od apsolutno. 4 do 30 ljudi, ali ova akustika i ova atmosfera koju bih htio postići u univerzalnoj sali je da bit će nas 14 na stage-u. Универзална ќе биде. Bože, univerzalna. Уште некое време. Univerzalna je u srcu. Čekamo. Едва чекаш и ти. Valjda će biti za jedno 15 godina gotovo. Ќе биде, се надевам. Значи во филхармонија си со 4 од твојот состав. Moj je bazni band 4 i još nekih 10-ak otprilike gudača će biti, znači biti na 14-15 na stage-u i svirat ćemo sve hitove Petra Graše i još neke pjesme koje su meni jako drage od nekih mojih meni dragih kolega. Ке зборуваме за песни, а имам што да те прашувам. Јас сум ти фан, екипата ти е фан. Навистина прво чест ние и што си тука, иако по трет пати ние си се знаеме и сме си пријатели, но сепак знаеш, ти си една од ретки музички звезди кои така некако според мене паметно ја тера кариерата, некако убаво и некако природно на начини да секогаш го даваш тоа што публиката од тебе го сака. Знаеш, никогаш не си изненадил со некој жанр да речеш, ова не е Петар Грашо. Секогаш како да некако ги погодуваш луѓето, како да знаеш што им треба од Петар Грашо. Тоа е намерно или како стигаш до тој момент? Pa da bi postao taj Petar Grašo o kojem ti govoriš, moraš od nečeg početi. Ja sam počeo sa 20 godina i radio sam uvijek vjerovao sam u nešto, nisam znao da će to ovako daleko doći, ali naravno da sam maštao o tome da sviram u dvorani. Moj utjecaj su dosta, na mene je dosta utjecala talijanska muzika, kao i ti neki piano playeri. Ja strašno volim Billy Joela, Elton John, te neke ljudi koji pišu balade, sviraju, ali jednako tako mogu svirati i rock and roll na oni znaš show da napravят samo su jedan klavir. I to je nekakva moja ideja bila na početku. Imao sam vjerovatno talenta, ali imao sam i puno sreće jer sam zapravo već sa 20 godina upoznao najboljeg autora na svijetu za tu vrstu muzika, to je Tonči Huljić. I Vjekoslava Huljić, zapravo smo on i ja i ona zajedno već 29 godina pišemo pjesme i mi smo 99% pjesama napisali. Tako mi kad sjedemo i kad imamo neke ideje, već otprilike znamo. A ja mislim da ja nisam tip izvođača koji luta u žanrovima. To. Zato što ja mislim da bilo bi sad smiješno da čuješ Metaliku kako svira džez. Znaš, nekako... Така, се слагаме. Rekao bi, dobro je, ali ima bolji džezera od Metalike. Mislim, sad karikiram, znaš. Tako da, ja sam unutar svog prostora, koji se po meni zove nekakvi talijanski pop, ja nisam dalmatinski pjevač, jesam naravno, ali kod mene nema tih jednostavnih klape, mandoline, ja sam više italo tip, talijanski tip izvođača, ali unutar toga naravno da sam se igrao i sa klasičnom muzikom, da sam imao neke elektronske ritmove, ali uvijek sam se trudio da to sam sebi, kad slušam, da mi ne bude to čudno, nego da mi bude dobro. I onda malo budeš hrabriji, malo manje hrabar, ali uvijek zapravo ideš za pjesmom i trudiš se dati 100% sebe. Ja sam dosta naporan tip, što se tiče rada u studiju. Maltretiram sve te ljude oko mene. Od basista do svega. Svi me vole jer pijemo vino zajedno. Ajde probaj vaka. Ajde se ga smije. Kad završimo me vole, onda pijemo vino, družimo se, ali kad uđe u studiju, nije baš da su sretni. Кој ти беше, да речеме, знаеш, ти мене лично ме подсегаш не толку по тоналитет или акорди или било што, ама некако во некоја си таква конзистентност на работа кроз многу години на Рамадзоти. S njim sam razgovarao prije pola godine kad je imao koncert, možda malo više u Beogradu. Pa slažem se. Što go praša, znaš, koja se srekaš sa takov čovjek, što praviš mu? Njemu su najavili da je u areni jedan pjevač koji je popularan, Dobro. jer sam ja bio u Beogradu.
I da je na koncertu on rekao dovedite ga. Jako je simpatičan. To su bili potpuno razgovori dva muzičara. Koje gitare koristi, razglas, koji mikrofon, koje pretpojačalo za vokal, pošto on ima taj isto malo talijanski vokal. Tako da interesantan razgovor i super tip. Jednostavan tip, čovjek koji ima 60 godina, koji izgleda kao mladić. Fantastičan i koji skače po vini. I ti nesi nešto pa hvala ti, ja nemam 60, brate. Da sam ja isto dobar ko Ramazzotti, ovi 15 godina stariji od mene. Ovo ti je zadnji put da sam ti omislio. Da, nikad više. Za 2 godine. I dobro, možeš nešto da naučiš od razgovора sa Ramazzotti, бидејќи ти си, знаеш, ние кога те гледаме како веќе не само етаблиран или ти легенда си во нашите очи, знаеш, и си викаш, може ли воопште овој човек да научи нешто, но сигурно во твоите очи, кога седнуваш со Рамазzotti, се чувствуваш не како почетник, ама како ученик. Ma to je, vidi, ono što nismo mi stigli pričati nešto puno da bi ja naučio. Ali znaš šta mogu najviše naučiti? Mogu najviše naučiti o razini produkcije. Jer muzika je tako je. On piše, ja pišem. Ja sam završio muzičku školu, čak ne znam da li on je ili nije. Tako da s te strane, ali recimo njegova tehnika koju on koristi je nešto što je meni dostupno. Ali ne znam da neki bolji ljudi rade te kombinacije. Tako da možeš naučiti od njih. Naravno, uvijek gledaš tu razinu produkcije, gledaš stage, gledaš kako su neki talijanski dizajneri složili ekrane, light, kako u nekoj pjesmi se light miješa pa to snimaš, pa kažeš to želim ja na svom koncertu. Naravno da se na velikim koncertima može uvijek naučiti neke ideje. Ja sam sretan da smo konkretno imali stvarno svjetsku produkciju u arenama u Zagrebu. I na prvom koncertu 2017. i na koncertu 2022. godine čak su neki strani časopisi, Yamaha oficijalna i časopisi koji se bave rasvjetom su na svom linku, na svom sajtu, koji je svjetski sajt, stavili kao Croatian Star High Quality koncert. To je meni bila veliki kompliment. Jer to stvarno smo imali, to se može na YouTube-u vidjeti. Koncert u Zagrebačkoj areni je stvarno bio fantastičan i mislim da ćemo nastaviti tim tempom. A до кај дојде на технологија, знаеш во која смисла ќе те прашам? Од една страна имаш, не знам, луѓе Pitbull, да речеме, некој си или продуцент Timbaland или кој да, кој што вика дека у хотелска соба ја ги снимам вокалите. Јас сум во Дубај, утре во Флорида, утре ваму таму, ја ги снимам така. И се добива впечаток дека е многу лесно тоа да се направи, бидејќи технологијата е до толку многу отидена да не ти требаат. Но од друга страна, ова што ти го викаш, и те како е важно продукцијскиот елемент, истата песна, истите музичари, исто све, викаш дека не е исто дали ќе ги снима тоа студио или ова студио. Знаеш, кај е тука разликата, како гледаш на тоа? Naravno da postoji razlika. Ja sam se trudio uvijek raditi svoju muziku što se produkcijske strane tiče. Baš kad radim pjesmu u studiju, masteriram ih u najboljim studijima. Ovaj album Šporke Riči smo masterirali, radili u Londonu, u Abbey Road studiju. To znači da im објасниме. Ти се снимаш во Хрватска, да, ама го даваш материјалот во Лондон, каде што Битлси своевремено. Да, у Abbey Road, конкретно, да. Снима, окей, и значи го даваш материјалот таму да се miksa. Da, zato što je to prolazi kroz nekakve aparate koji koštaju 10 milijuna funti. A mi to ovdje, možda bi neko imao novaca da to kupi, ali mu se ne bi isplatilo jer nema toliki protok ljudi koji bi snimali. Tako danas se može dosta kvalitetno napraviti stvari i na ovim prostorima. Ima sjajnih studija ima i u Ljubljani, i u Zagrebu, i u Beogradu. Tako da ja sam neke svoje stvari snimao, dakle i u Ljubljani, svuda me bilo. Ali se većinom to nekako miksalo, masteriralo vani. Ама во моментов не ти е недостижно тебе тоа долго време. Значи ти одамна почна така да работиш, нели? Да. На тој тип. Се сеќаваш на првиот пат, пример кога прати свој материјал во некоја така престижно студио, како се чувствуваше младиот Петар Грашо кога свој материјал го праќа таму? Kad sam došao u London, bilo mi je stvarno onako, imao sam ta 21-2 godine, prvi put kad sam došao u London i bilo je lijepo ući u taj studio Abbey Road. Ja sam veliki fan Beatlesa, oni su možda imali na mene najveći utjecaj od svih ljudi, od svih muzičara u životu i bendova, nekako sve je počelo od Beatlesa i onda kad sam došao u Abbey Road, kad su me doveli u tu sobu i kaže ovo je klavir na kojem je sniman Let It Be,
ovdje su snimali Hey Jude, ovdje su miksali, da, onda nekako, znaš, osjetiš se da si dio neke povijesti. To je lijep osjećaj. Ali ja se i dalje jednako radujem. Svakom svojoj novoj pjesmi, svakom novom odlasku negdje u studio. Sad većinu stvari zapravo radim u Splitu. Studio je toliko dobro opremljen da u Splitu snimam vokale, programiramo sve, čak se neki dio miksa i onda se masterira vani. Ке те вратам сега кај семејството, бидејќи семејството е јадрото на се во животот, нели, од таму почнува се. И ми спомна, нели, претходно, дека се трудиш киркичката да си ја носиш што повеќе со тебе и ете таа има прошетано, фала Богу многу. Како си, да речеме, на сцена, кога знаеш дека во публика си е киркичката, која горе-доле, нели, се уште прашање е колку и е јасно што прави тато таму, го гледа тато. Bila je konkretno u Beogradskoj areni, je bila prošle godine 11. je bio taj koncert i bila je gore sa mamom u loži. Vidjela je na velikoj ekranu je vidjela, sam rekao, tata! Glasno. Možda je tata nije pjevao najbolje, ne znam što nije leglo. Но bilo je glasno malo vjerojatno. Многу интересен моментот што сепак знаеш си ја носиш со себе си. Препоставувам дека ти низ годините имаш полно пријатели кои што исто така успешни како што си ти, па дури некогаш и пробувале и кариерата да ја користат како шанса да избегаат во некоја си, да не ме разбереш погрешно, нели, да избегаат од обврските на родител. А ти па обратно ми делуваш, знаеш, како да сакаш да си ги имаш обврските со тебе на пат. Ne, pričali smo, ja volim tu ulogu. Kad sam saznao da ću postati roditelj, malo sam se uplašio, znaš, nekako misliš da se život mijenja naopako. I čak ima nekih roditelja koji kažu, ajme, znaš šta, život se mijenja, nije lako. A ima nekih koji kažu, mijenja se, uvijek se život malo mijenja. Život je tu, ljudi su tu da se mijenjaju. Tako da sam to nekako mirno prihvatio i vodim je koliko god mogu i vraćam se kući. Super je ako malo si umoran da kažeš ženi, čuj, još imam neku obvezu sutra na turneji pa se vraćam, odmoriš još jedan dan i to je to. Tako da, ali volim tu ulogu, stvarno. A lično kај тебе сигурно забележуваш многу промени и тоа е супер и тоа е нормално, тоа е човечки да се менуваш, да еволуираш. Која би била една најголема промена што си ја забележа кај себе си? Зборам кај себе си. Tu je promjenu teško zapravo definirati. Dobro, valjda se priroda pobrine da u jednom trenutku postaneš roditelj. Ako si normalan čovjek, naravno. Tako je. Pod tom pretpostavkom. Što znači? To znači da jednostavno to biće gledaš kao jednu svoju ekstenziju, kao produženi dio svoje duše, kao bolji dio sebe. I tog trenutka si zaista spreman na sve u životu žrtve da to što je tvoje bude živo i zdravo. Ali to se jednostavno dogodi. O tome ne treba puno pričati. Ja vjerujem da svi ovdje u dvorani koji su roditelji tako se osjećaju. Nisam ja zato što sam Petar Grašo, veliki roditelj. Ima boljih roditelja od mene, ima i loših. Ali ono što je važno je da čovjek nekako unutar sebe to prihvati, osvijesti i vrlo je važno naravno da imaš podršku. Ako imaš sreće da imaš neku familiju oko sebe, ja imam golemu sreću da imam divnu obitelj oko sebe i da imaš ženu koja je normalna i koja razumije tvoj posao i koja je dobra majka, onda si sretan čovjek. Onda to lako ide. Сега, татковците, ако ги гледаме, не дека ги делиме во табори, ама, ајде да речеме, ако ги поделиме во едни два табори, едната екипа татковци се оние што читаат однапред, што се подготвуваат, се спремаат, читаат, ќе биде вака, ќе биде така, а оваа другата е која што вика, слушај, природата ќе ме натера да бидам како што треба и ќе биде се окей. Ти кај спадна? Измеѓу. Така? Točno između. Malo prolistam i kaže, no, ovo je pametno, ovo je glupost, ovo je dobro, ostalo ćemo sami. Koja ti беше najgolema glupost što pročitao, primjer? Naša ima svega danas. Neki kažu, nemojte djeci davati kozje mlijeko. Drugi kažu, samo kozje mlijeko dajte. Treći kažu, ni slučajno mobitelj. Ovi kažu, može malo mobitel. Čitajte prije spavanja, nemojte čitati prije spavanja. Znaš koga slušam? Bake.
Aha. Slušam bake. Бидејќи Jer знаат. ako smo mi izrasli normalni u svijetu bez mobitela, ako smo mi izrasli normalni u svijetu bez YouTube-a, u svijetu bez milion programa, onda su one to radile dobro. Danas je lako, danas pustiš djetetu Teletubbies 5 sati, dijete gleda. Ja mislim da to nije rješenje. Trudimo Može, se. не дека не, може, окей. Ali se gubi fokus. Ja znam, recimo, kad mi djetetu damo da malo Albi, kad joj damo malo telefona, vidimo nakon 15-20 minuta postaje nervoznija, mijenja. Više ne gleda taj crtani film 5 minuta. 10 sekunda i tu se gubi fokus. Tako da puno više, ja mislim da treba dijete animirati, da se igra s njim. Najgluplje igrice. Slatko, sjediš, trčiš, hvataš je, vrišti, umori se, to je. Tako smo se mi zabavljali. Nije bilo... U koja faza je, koji crtani je interesan? Teletubbiesi? Ne, sad su prošli Teletubbiesi. Inače, znaš, ja ne spadam u onu kategoriju roditelja koji puno priča o svom djetetu, pokazuje imaš te iste tatkovce koji gnjave ljude okolo. Samo vidi, rekla je mama i tata. Moja, svako dijete govori mama i tata. Znaš, tako, ali to je normalno, znaš, to je normalno. Da. Okej, se gorde. Da. Sad je momentalno ona, jako je glazbeno, to sam htio reći, nisam neko ko sad misli da je njegovo dijete najbolje u svemu, ali ono što stvarno smo primijetili da je izuzetno glazbeno muzički nadarena. Okay, bravo. Počela je pjevati neke melodije koje je čula od nas sa 9-10 mjeseci. I onda smo pitali, stručnjake rekli su da je to znak da će imati izuzetan sluh. Jer djeca počinju pjevati tek iza godine i po dvije. Tako da je to, ona je od svih beba s kojima sam sad bio u kontaktu, preko naravno, sad smo ušli u tu neku udrugu beba, znaš, sve sad bebe su oko nas, tražimo bebe, mame, tate s bebama da se mala igra, ali smo primijetili da je naša apsolutno daleko najglasnija i da najviše pjeva. Znaš kako je to naporno kad se vratim ja s koncerta i treba mi mir i tu imam dijete od godinu i pol koje pjeva 3, majko. И сега ми доаѓа природно да те прашам, ти како дете, кога ти најдоа музички талент? Ти кажале, пример, родителите? Muzički talent su primijetili moj stric. Dobro. Ja inače nemam neke nadarene muzičare u familiji, puno njih, ali imam još uvijek, hvala Bogu, živ je brat od mog oca. On je odličan bubnjar. Dobro. Aha. I onako pop jazz bubnjar. I prije 44 godine, znači 79. 80. Ja sam imao 4 godine tada. Moj stric je svirao u nekom hotelu, znaš, hotelski bend, konobari u bijelim odjelima i to. I moj tata... Lounge. Da, lounge lagani, da, to se sad zove chill. Chill. Moj tata je došao, a ja sam već tad nešto lupkao sam po kući, imao sam lonce i vidjelo se da imam nekog ritma. I onda je moj stric uzeo mene, stavio me na koljena i dao mi palice. Dobro. Ja sam uzeo palice sa 4 godine i imao sam drive dobar i oni su svi ostali. I onda su me već... Dete može da drži takt. Da, i to dosta dobro. I onda su me već nakon 2 mjeseca dali u muzički vrtić. Opa. Da. I tako da sam ja već sa 4 godine krenuo u muzičku školu. Čekaj, znači тогаш имало музичка градинка ние овде. Tako je, vrtić mi kažemo, da. Човече, во тоа време, значи... Da, ja sam išao u muzički Не знам vrtić. ни денес дали има такво Ja нешто. mislim da ima. Има? Ima, da. Muzički vrtić sam 2 godine Кај u нас muzički мислам vrtić. нема, ако не се лажам, а? Публика нема, не добро. I onda sam sa 6 godina krenuo u muzičku školu, pa sam išao još 6 godina u muzičku školu, pa sam išao još 2 godine u srednju školu, tako da sam 10 godina bio uz klavir. Да, како дете, кога толку многу одиш во музичка школа, природно е, предпоставувам, да се осеќаш некако музички супериорен од другите кога имаш, да речеме, 14 години. Pa i je. Mislim, Нели, бидејќи никој ништо не била, ти веќе имаш искуство од, што ти ја знам, 8 години. Mislim, sve što počneš u tako ranoj dobi, Така? ili kroz igru, od nogometa, od sporta, od svega, ti si superiorniji od svojih vršnjaka koji to ne rade. Го чувствуваш? Je, ja sam pokazao stvarno tu neku nadarenost, odličan sam bio u muzičkoj teoriji, u kompoziciji. Što se sviranja klavira tiče, trebalo je vježbati. Тоа е за вежбање. Кој колку вежба, толку ќе перформира. Ta me škola naučila note, naučila me osnove, naučila me muziku, naučila me da sviram Mozarta, Chopina, Baha, И Händla. ритмови.
Некому кога ќе му дадеш, нели, Ali me 7 осмини или... Tako je. Ali me zapravo najviše naučila da mogu čuti muziku koja me kasnije zanimala i da je mogu reproducirati. To mi je najviše škola dala kad sam počeo skidati pjesme Beatlesa, pjesme Bee Geesa, pjesme Pink Floyda. Znao sam kako. Znači, nisam samo slušao, nego sam svirao i to mi ulazilo pod prste i zapravo sam tad najviše naučio svirati klavir. Jer sam slušao Elton Johna koji je neviđen pijanista rock. Onda sam slušao kako on to radi i onda sam 5 sati kući pokušavao šta radi Billy Joel ili šta radi on. Tako da, i puno takvih pijanista. Tako da škola mi je dala apsolutno jedno predznanje, preduvjet da kasnije kad uđem u tu utakmicu pop muzike, već budem spreman igrač. А се гледаше како музичар во тие млади години? Знаеш, во годините кога фантазираме како деца и викаме, не знам, сакам да сум астронаут, сакам да сум... Ти сакаше да си музичар во тие години или не? Pa dvije su bile neke moje ideje kad sam bio dijete. Prva je bila muzika, ne prva, nego dvije, jednako. I muzika, jer sam išao u muzičku školu, ali jednako tako sam se vrlo ozbiljno, profesionalno sam se bavio košarkom. Ja sam 8 godina trenirao košarku, ja sam potpisao čak ugovor za prvu momčad Jugoplastike. To je splitski klub, ove starija generacija će znati, mi smo 3 puta bili prvaci Evrope, kraj 80-ih, početak 90-ih. U Split тоа ви изборот, кошаркар или музичар? Немате трето, знаеш. И тенисач. Да, имamo Ivaniševića. Така е. Имamo Можда и ватерполо некој, така залутан. А Blanka Vlašić, Olimpijka, скок у виз. Па еден аплауз за Сплит, тука мислам дека така му доаѓа. Svakako, ja bi ti sad mogao o tim mojim počecima i dilemama dugo pričati, ali ću ti to skratiti u par rečenica zašto muzika, a ne sport. Ja sam trenirao košarku i dobio sam pisao sam pjesme. Paralelno sam uvijek za svoj gušt pisao, nešto skladao, nešto maštao. Nisam znao su te pjesme dobre ili ne, ali sam paralelno trenirao košarku. I to sam prošao selekcije i bio sam dobar košarkaš. Koja pozicija igraš? Krilo. Trojka? Krilo, trojka, šuter. Šuter. I dobio sam stipendiju u Chicagu. Da idem na university. Za koledž? Za koledž, tako je. Za koledž. Valparaiso se zvao koledž. I već sam bio zapravo nekako spreman da polako se sam sa sobom odlučim da idemo Amerika. Full stipendija? Full stipendija. Teška odluka? Teška odluka. Međutim, paralelno sam pisao pjesma u jednom trenutku. Moj otac je čuo to što radim, nešto sam u nekom studiju malome snimao kod nekog prijatelja u garaži, moj otac je čuo i rekao je, znaš šta, ti si moj sin, ti znaš da ti ja nikad ne kažem da si dobar kad nisi i mi smo stvarno takva familija, nema, kod nas se samo zeza, znaš ono. Ali mi se čini da je ovo dobro. Инаку, само за публиката, таткото е професионален кошаркар. Зоран Грашов, одличен кошаркар. И он е така што та генерација старија, да. Значи, да знаеме кој му зборува ова. Океј, он ти кажува дека осеќа талент за музика. Да. И jednom prilikom on je bio sa svojim prijateljem velikim u kafiću, naravno, di će biti u kafiću, i oni su nešto pijuckali i on njemu kaže, tom svom prijatelju, molim te, poslušaj ovo, ako stigneš, jer mi ovi moj mali nešto piše, meni se čini da je dobro, a ti molim te vidi. Taj prijatelj je došao u kući i to poslušao i zvao je mene na telefon, rekao je, jesi li ovo ti pisao? Ja sam rekao, jesam. Sigurno. Da, kao ne lažeš. Da. On kaže, znaš šta, ovo je iznimno dobro i za nekog ko je stariji, a kao on i za nekog ko ima 16 godina. Ta osoba, to je bio Oliver Dragojević. A to je I on je tako. I on je uzeo sa te kazete, uzeo 2 pjesme odmah i stavio ih na svoj novi album. Čak je taj album koji se zove Vrime, je nazvao po jednoj mojoj pjesmi. I rekao mi je, nemoj ići nigdje, bavi se muzikom, bilo bi šteta. Ja mislim da nisi toliko dobar košarkaš, koliko možeš biti dobar muzičar. I ja sam tog trenutka bio, znaš, 17 godina sam tad imao. Ne ti je ni jasno. I onda se dogodilo, vidiš kako je, nekako su to sudbinske niti nevjerovatne. Jednom prilikom Oliver je sjedio sa jednim čovjekom
koji mu je rekao da treba zamjenu, da više ne može svirati klavijaturu o svom bendu, jer da želi pisati više pjesme za neke druge i sve. I Oliver mu je rekao, imam ti ja odličnog momka, koji odlično svira, koji je iz dobre obitelji, piše i pjeva. Taj čovjek koji je bio klavijaturista, to je Tonči Huljić. Bend je bio Magazin i onda je Tonči Huljić zapravo mene zvao na telefon i rekao da bi želio da dođem u bend, da me čuje kako sviram. Čuje, rekao je to, dođi u bend i ja sam počeo zapravo, i tad je pala odluka da ne idem u Ameriku. Ništa od toga? Ništa od toga. Bio je plan da ja i moj najbolji prijatelj, isto košarkaš, idemo u Ameriku. On je otišao, još uvijek živi u Čikagu, a ja sam tu. Мислиш дека и ти помогна спортската дисциплина што несомнено си ја научил низ играње кошарка и веројатно и зашто имаш родител како што си имал, ти има нешто помогнато у професионалната кариера? Ja mislim da mi je prije svega pomoglo u tome što sam bio zdrave glave. Što u tim godinama kad sam imao 15, 16, 14, 17, dok sam još trenirao, su neki moji vršnjaci išli krivim putem. Znaš, to su bile ratne godine, nisi imao neke svijetle tačaka i puno njih je išlo krivim putem, a ja sam ostao nekako zdravog tijela, zdravog duha, normalne glave. Znaš, i puno mi je pomoglo i to zapravo što u mojoj familiji su uvijek bili neki ljudi koji, mi smo bili familija vrlo srednjeg staleža. Živjeli smo u 50 kvadrata, nismo nikakve bili, ali su kod nas, kako je moj otac bio sportaš, uvijek su dolazili poznati ljudi. Od Olivera, Borisa Dvornika, moj otac je trenirao Dina Rađu, Tonija Kukoća. I meni je bilo normalno Boris Dvornik, pokojni glumac, legendarni. Tako da su kod nas kući uvijek bili neki poznati i meni je to bilo normalno. I u trenutku kad sam ja postao poznat, nije mi na pamet palo da sad ja nešto glumim, nego sam se ponašao koji svi ti normalni ljudi. I tu mi je možda pomogla i familija, mislim, podsvjesno, pa ne, i obitelj. Sigurno. Normalna obitelj koja, znaš, je ta koja se postavi. Еве, ќе те вратам, ти имаш, да речеме, 18 години. И си текстописец на песна на Оливер, знаеш. Тоа е многу нетипично. Тоа е веројатно во светски рамки, не знам, еден на кој знае колку милиони. Mislim, rijetko da neko mlad piše tako pjesme, ali ja ne mogu ti sad reći, znaš, viš kako sam faca to. Ja sam samo sjedio i svirao. Znaš, to je izlazilo iz mene. Ne vidim da sam ja nešto sad u startu se jako trudio da to bude. Ама кога одиш на училиште, во школа кога одиш, така, го знаат тоа другите. Да. Така, и ти си, верувам, еден вид некаква звезда во школа во тој момент, или не? Ne, znaš, ja kad sam postao zvijezda, da, pa dobro, naravno, neke curice su... Pa svega. To je normalno. Malo sam se pravio važan, ali lagano. U tim početcima sam bio faca, konačno. Znaš kako je prije bilo? Ja sam onako bio, malo sam bio sramežljiv, ali sam bio okej. Međutim, kad budu bili neki tulumi, onda bi ja svirao klavir i svi bi rekli, vidi kako Grašo svira klavir, muški, ženske, svi se skupe. Ja pijem neka subota navečer, pijuckam viski, imam 16-17 godina, gledam, ima lijepi cura. I ja sviram lijepo, ja zaboravim. Okrenem se, svi pokupili cure, ja sam za klavirom. Znaš, onda sam shvatio, malo manje treba svirati. Znaš, Браво. А види, исто интересна работа е, во тие години има некоја искра во тебе која те мотивира пробај се како пејач, бидејќи ако добро сваќам, во овој момент нема во план ти да станеш пејач, ти си сега за сега само текстописец, односно, нели, писац, што кажеш, така? Музика, текст. Oliver je kad je čuo te snimke koje sam mu poslao, sam pjevao ja. Dobro. On je rekao u jednom momentu, imaš nevjerovatno stari glas za tako mladog čovjeka. I to on rekao kao dobro pjevaš, ali meni to nije bilo u fokusu. Bilo bi u fokusu da pišem pjesme i zapravo kako sam postao pjevač. Znači ti si se gledaše kako takov nekoj si čovjek? Ja sam se gledao ne kao pjevač, više kao dobar muzičar koji svira, tako i možda nešto pjeva, ali to mi je bila na ljestvici Poiše kako Bregović. Tako. Međutim, šta se dogodilo? Jednom prilikom dok sam svirao u grupi Magazin, dakle tim mojim počecima, Tonči Huljić
bi se povremeno, moj punac, bi se povremeno pojavio na koncertima. Ono da malo svira kad bi mu bilo dosadno, kad bi imao vremena. Jednome trenutku, ja mislim da je bio Biograd na moru, to je mjesto pored Šibenika, pamtim taj trenutak. Bio je neki klavir u backstage-u, ja sam sjeo za taj klavir, oni su tamo bili, nešto su kartali, pili, bez veze, i ja sam počeo svirati i pjevat, i Tonči je digao glavu i gleda i kaže, jesi to ti pjeva? Kažem, jesam. On kaže, ajde opet. I on kaže, ti si od danas postaješ pjevač. Ja kažem, ne pada mi na pamet. Ne, ti postaješ pjevač. Ja nisam nikad čuo takav glas, kod momka od 18 godina. Imaš hrapav glas ko Oliver. Aha. I to je prirodno potpuno kod mene. I već nakon 3 mjeseca napisali smo pjesmu. Otišao sam na Dora festival za Eurosong. Nakon 3 mjeseca išao sam na Splitski festival. Tu sam dobio nagradu. To je Trebam nekoga ili ne? Ne. To je bila pjesma to je bilo pred Trebam nekoga. I znači, to je bio prva pjesma Mart, Dobro. 95. Druga pjesma Festival, Splitski, 96. I treća pjesma samo nakon 6 mjeseci u 9. mjesecu. Znači Mart, Jun, u septembru sam izveo pjesmu Trebam nekoga. To je bio tada veoma jaki zadarski festival. To je hito. Jaki zadarski festival je bio. Tad su bili festivali, nastupili su na festivalu Tereza, Džiboni, Oliver, Meri Cetinić. Tad su festivali bili jaki. I te godine ja sam napisao Oliveru tu pjesmu Vrime. On je rekao da ide na festival, da će ići na zadarski festival. I ja sam sebi last minute napisao pjesmu Trebam nekoga. Sviram i dalje u grupi Magazin, super mi je. Pjevao sam neke 2 pjesme na nekim festivalima, ali i dalje sam član grupe Magazin, lijepo mi je. Međutim, dao sam tu pjesmu Trebam nekoga i dolazi prva večer i druga večer i finale. I ta prva večer, ja sam bio 7. i još sam u finale. 10 ih je ulazilo. Fešta, super, ludilo, ja sretan, učio sam, i naravno Oliver je ušao u finale svakako. Jel? I dolazi grande finale. U nedjelju. Ja otpjevam svoju pjesmu i vidim da na pola pjesme dogodi se neka mala čarolija. Ljudi počnu pljeskat. Na sredini pjesme ljudi počnu pljeskat, sad ja ne znam... Uživo se peje, normalno? Uživo, sve uživo. Muzika, orkestar uživo, sve. Da. Sad ja se okrećem da se nije neko popeo na stage, znaš, neki Dino Dvornik, da nije neko to da ne plješću meni. Super. I završi nastup. I ja odem s prijateljima. Ne ostanem više uopće u dvorani. Jer 10-ak prijatelja mojih iz moje srednje škole, prijatelj došlo me bodrit. Ti izgleda transparent, Grašo, mi te volimo i to, slatko, super. I jaka je ekipa, ja sam svoje završio za danas, sad idemo negdje malo piti, idemo se zezati. I mi smo otišli bez očekivanja. Nula. I mi smo otišli u jedan kafe bar. U jednom trenutku dolazi moj menadžer, kasnije mi je postao menadžer, Edvin Softić, zjapuren potpuno. I kaže, ulazi, je li Petar tu? Ja kažem, tu sam, budalo. Svašta mi je govorio, sad neću to na telefonu. Ja kažem, šta se dogodilo? Jesi ti normalan? Za 10 minuta ima dodjela nagrada, osvojio si prvo mjesto. Ja kažem, ajde Softiću. Lagano sjedi tu, pusti me sa tim zezanjima. On kaže, prvi si. Ja vidim, u očima čovjeku vidiš da nije zezanje. Točno. Ja se dignem, dođem do tamo. Prvo mjesto, imao sam 900 glasova, drugi imao 300. Znači, šta se tu večer dogodilo, ja ne znam, niko na svijetu ne zna. Ta količina magije koja se dogodila. Oliver je osvojio prvo mjesto sa mojom pjesmom Vrime Božje, ali po žiriju. A ja sam osvojio po publici u momentu kad sam se pojavio na stage-u, ljudi su se digli. Digli su se, kao standing ovation. Ja imam 19 godina. Da. Ja sam doista postao zvijezda preko noći. Kad me pitaju da li vam je uspjeh bio, da li vam je put uspjeha bio težak, moj put uspjeha trajao je 2 sata. 2 sata. Znaš? Yes.
Не е баш така, сега објаснивме дека не е, ама добро. Ja bi sad mogao okrenuti priču i reći ti, znaš šta, Žare, to nije bilo lako. Od 4. godine išao sam na klavir. Majka me maltretirala da idem na klavir svaki dan dok su se druga djeca igrala. Ne odev na basket, Da, znaš, mogao bi sad udarat neku tužnu priču. Nije bilo tako. Ponekad mi nije bilo lako svirat, ali generalno od momenta kad sam odlučio da uđem u muziku, do momenta kad sam postao doista tog trenutka zvijezda broj 1, je trajalo 3 dana. Znaš ono? Se чувствува разликата веднаш? Значи, следното утро, life-changing, животот се менува? Apsolutno. Ja sam svirao još samo 2-3 tjedna u grupi Magazin. Čak nisam htio izaći iz grupe Magazin. Nisam bio siguran šta me čeka, ok. Međutim, toliko naslovnica je bilo, gdje smo Oliver i ja zagrljeni. Znaš, i onda su počeli pisati što ja nikad nisam volio da piše Oliverov nasljednik. Ja sam se distancirao od toga, jer mislim da je to, prvo Oliver je tad imao godina kao ja sad. I da meni sad neko kaže, evo Grašin nasljednik. U redu je, ali ne. Ja volim Olivera, obožavam tog čovjeka, ali nisam se nikad gurao. Kad vidite moje pjesme, nisu one slične Oliverovima. To je malo jedan slična je prostorija, ali nije isti namještaj. Ja bi to tako rekao, jel? Ali svakako sve te silne naslovnice koje su izašle, a bilo ih je puno, stvorili su jedan neviđen hajp. Si izdominirao. Ja ću ti reći samo... Oliver, pesmata tvoja, ovdje... To se dogodilo i tada, to je bio Zadar. U Zadru je bila jedna velika diskoteka koja se zove Saturnus, koja je primala 3000 ljudi. I moj prvi koncert je nakon 2 tjedna u Saturnusa u Zadru. Ja imam klavijaturu, imam jedan mikrofon. Računam, dolazim tamo, sigurno će biti još neki izvođač sa mnom. Neki Dino, u paru neko će biti. Ja dolazim, neki me menadžer čeka, imam 20 godina, znam kako stvari funkcioniraju jer sam svirao u grupi Magazin. Pa mi nije strano doći u neki klub, svirao sam, ali prvi put dolazim sam, bez benda, bez nikoga. I vidim da je ogromna gužva, neviđena. On kaže, idemo sad kod gazde, idemo na stražnji ulaz, malo ćemo čekati jer je velika gužva. Nije nikad bilo ovoliko ljudi u Saturnusu, ima kapacitet je 3, ima 3200. Ja kažem, super, a s kim sviram? On kaže, kako brate, s kim sviraš? Ja govorim, pa s kim sviranja? On kaže, pa sam. Ja govorim, cijelu večer. Ja imam 2 pjesme. Sad dok ti to pričam, malo mi probama mi radi malo. I ja sam došao, to je bilo nevjerovatno. Dakle, 3000 ludih ljudi sa transparentima koji me čupaju. Ja s klavijaturom, gledaš, ljudi, jeste vi normalni, to sam ja. Petar. I nekako od tad je krenula jedna euforija. Album smo izbacili. Što svireš? Mnogo me interesira. Kako ispolni 2 časa? Svirao sam te 3 pjesme koje imam, svirao sam od grupe Magazin 7 pjesama, svirao sam od Olivera 5 pjesama, 2 od Elton Johna, 4 od Dugmeta, sve sam i super je bilo. Isto moram da te prašam. Se случува се това. Успех невиден, готово, звезда. Tonči što ti vika? Si otide ti od Magazin, to. Ne, ali Tonči me nagovarao da idem iz Magazina. I da počnemo zajedno pisati pjesme. Ušte pred to? Tako je. Ne, kad je vidio čovjek kako pjevam i kad sam pobijedio, on je rekao sad više nema smisla. Tak. Sad radimo Petra Grašu. I to je bilo dobro što smo mi počeli odmah pisati pjesme. Ja sam pisao pjesme, on je pisao pjesme, odlično je znao otprilike u tim mojim početničkim greškama koje sam radio i zato je on krucijalan u mojoj karijeri. I on je rekao, ajde probaj sad ovako, ovo ti je bolji refren. Znaš, učio me songwritingu na taj neki način koji ja nisam imao. To jednostavno si nemao iskustvo. To je to. Čuj, to je divno. On je jednako tako meni kazao, Tonči mi je rekao, ja sam imao support kad sam bio mladi autor Zdenku Runjiću. Zdenko Runjiću, za ljude koji ne znaju, on je kompozitor koji je napisao sve Oliverove ranije pjesme. Moj galebe, Vjeruju ljubav, Poeta, Nadalina. I on je Tonča oblikovao. Tako je Tonči u mojim ranijim fazama oblikovao mene. I u svakom slučaju ta euforija je bila do te mjere da je moj prvi album Mjesec iznad oblaka koji smo napravili u roku 3-4 mjeseca. On je imao 10 ili 11 pjesama. Bio je 8 pjesama su bili number 1 nacionalni. 8 komada i prodan je u 120.000 primjeraka i to je do dana današnjeg najprodavaniji album u hrvatskoj povijesti, diskografskoj. Eto, do te mjere je euforija bila velika, a ja sam samo sjedio kući i pisao pjesme. Ništa nisam znao. Kako
да не си создаваш притисок сам пред себе. Знаеш, кога на толку млада возраст ќе достигнеш такви височини, верувам дека не треба ни публиката да ти го прави притисокот, него ти прв ќе си го правиш. Ma znaš, toliko se to sve događalo brzo. Toliko su brzo krenuli koncerti. Mi smo nakon 2-3 mjeseca odmah uspostavili jedan dobar bend. Recimo, gitarista iz tog benda svira sa mnom dan danas. 29 godina je sam. Bravo. Da. I ti nemaš vremena zapravo razmišljati jesi ti neka velika faca ili neki pritisak. Ti samo ideš, stavite, tad su bili klubovi. Stavite u klub, stavite ovdje, stavite ondje. I ja sam zapravo shvatio da se događa nešto veliko kad sam imao moj prvi koncert na Splitskim Gripama. To je sportska dvorana velika, kao arena. Mislim, primaš 5-6 ljudi koja se rasprodala u 3 dana. Sve ti je jasno. I svi su, bio mi je gost Oliver, bila mi je gošća Doris, bila mi je gošća Daniela, bio mi je gost grupa Magazin. Sve sam zvao da se osiguram. Znaš, šta ću pjevat? Međutim, bila je divna. Da ti popolnat repertoar. Da. Ali čak možda nisu trebali, ali su bili divni pa su došli. I tad sam shvatio da se događa nešto veliko i drugi put kad sam stvarno shvatio da taj neki pjevač, to je bio Lisinski, to je dvorana Lisinski, to je dvorana koja je kao univerzalna sala. U Skopju je jedna kultna dvorana gdje su nastupali najveći violinisti, velike pop zvijezde, strane, to. Mi smo, objavili koncert Petra Graše, koji je bio prodan u sat i po vremena. Onda smo objavili drugi, pa smo objavili treći. Ja sam imao 3 dana za redom sa 19-20 godina punu dvoranu Lisinski, šta je, tad sam shvatio da sam okej. Da nisam loš. Ne treba se plašiš. Da, ne. I onda nakon toga zapravo sve ide svojim smjerom. Da. Nisam nikad potpisivao diskografske ugovore. Nudili su mi za to vrijeme, u toj zemlji, za tog dečka, basnoslovne novce. Da potpišem 5 godina za njih. To bi me gušilo. Čekaj, a te poduči nekoj ili to je autohtono tvoje? Ne, autohtono moje. Kad su dolazili za stol i sjeli i nudili odmah. I zaista nudili. Ja sam rekao, ne, ja ću sam kako ja hoću. Nemaš menadžer do den danas? Imam ljude s kojima radim, imam nekoliko ljudi. A klasičan menadžer nema, cijenim, ko što ti vika. Sve prolazi kroz moj filter. Zato što sve druge ovih 30 godina ja znam. Ne treba mi neko da vodi moju karijeru, pa kad sve ljude koji bi zvali njega, te ljude znam i zovu mene. Nije to 100 ljudi, ja nemam 100 poziva dnevno. Ali nekoliko ljudi na nivou regije, koji su u svom poslu dobri, oni za mene rade mrežu i zovu mene. To je onako netipičan način poslovanja. Da, poslovanja. Во бизнисов. Jer to ipak sad je neki biznis. Но кога ќе седнеш со пријателиве што ги имаш полно од бизнисов кои што работат на друг начин, кои се 2-3 работи кои што ти викаат mnogo je podobro zaradi XY. Što ti vika? Pa znaš što, većina njih mi zapravo samo govori da sam manijak što se tiče posla. Eto. To je većina kombinacija. Da to nije dobro za mene, da će mi patiti zdravlje. Mikromenadžiranje. Biti 280 dana na putu, uz to kontrolirati u glavi 100 termina. Ali ja sam takav, to sam ja. To nije, znaš, to nije nešto da se ja sad pravim, nego jednostavno ja ovoga trenutka znam do kraja godine 90% datuma točno gdje sam. Ne zato što to učim, jednostavno to radim i zato jednostavno spavam mirno kad držim stvari pod kontrolom. И сега вака, од тие први успеси до денес се случуваат подеми, падови, окей, но ти генерално и самиот факт што си тука и полниш се уште сали низ не само регионот, него и Европа и подалеку така натаму, си говори се само за себе. Но, во сите тие години кои што, фала Богу, се многу, кои биле некои моменти каде си се исплашил? Имало некои такви моменти каде што си се исплашил дека можеби треба да престанеш? Pa da, ne, znaš šta не знам, нека ти е доста. Nije bio trenutak da sam se plašio. Uvijek imaš neki, hvala Bogu, nisam u životu imao neke ogromne padove, zato što sam se trudio da prije pada se povučem. Prije svega imam sreću da nisam gotovo nikad imao loše pjesme. Imao sam, kao što sam rekao, najboljeg songwritera, ja sam pisao, imao sam najbolje producente i uvijek sam nekako
znao ako neka pjesma i nije taj tren možda najbolje prošla je bila prva, iako ih je puno bilo prvih, znao sam da je to možda zato što je neki drugi trend, ali ta će pjesma doći na svoje. Tako da, moment kad sam shvatio da bi se moglo dogoditi da se dogodi zamor, u jednom trenutku, to je bila 2006. godina, ja sam bio već 10 godina na putu, imao sam 33 godine, imao sam 30 godina, a već sam 11 godina svirao. Već sam bio, na neki način sam se osjetio umoran, a bio sam mladić. Da. Jednom sam sazvao pres konferenciju i rekao sam od danas do daljnjega više nećete doći do mene, nema intervjua i nema koncerata. Možda neki privatni, neki event i to. I ja sam zapravo 5 godina bio sam u svom restoranu, putovao, pisao pjesme. Nisam svirao. Zašto? Nisam više mogao. Nisam više mogao. Mogao sam, ali onoga trenutka kad čovjek se penje na stage i tu stoje ljudi koji ga vole, koji se smiju, koji plate kartu za njega, a on sjede na stage i jedva čeka završiti, gleda na sat. Kad sam shvatio da se to dogodilo, ja sam samo rekao, to ljudi ne zaslužuju, niti ja to zaslužujem. Mako sam se i 5 godina sam uživao. Radio sam neke druge poslove, pisao sam, održao sam bend gdje smo svirali 10, 12, 15 godišnje. Nešto korporativni. To je ništa, to je jedan. Znači, ja sam više odradio ova 2 tjedna nego tih 5 godina svaku godinu, doslovno. Ali smo nešto, pogotovo tad kad kažeš da te nema, onda te ljudi žele, znaš. Ali onda se dogodilo to zapravo da smo 2011. 2012. Tonči Huljić i 2010. je radio jedan prekrasan projekat s etno muzike u kojem sam ja pjevao, a producent je bio Goran Bregović. I to su bile 2 divne godine kad smo to producirali. U jednom trenutku Tonči mi je rekao, imam pjesmu, stani, ajde prestani više sad putovat i prestani se baviti drugim stvarima. Ljudi su te željni. I ja sam rekao, znaš šta, nisam siguran. I u svakom slučaju, moji dragi prijatelji koji imaju ogromnu diskoteku u Splitu, koji su moji vršnjaci, su jednom priliku smo bili negdje vani i oni kažu, molim te, napravi koncert u našem klubu. Ja kažem, ne postoji teoretska šansa jer niko neće doći. Ja nisam 6 godina, 7 napravio ni jednu pjesmu. Oni kažu, mi te toliko volimo. Naše te žene vole. Kad vidiš, to mi još draže. U svakom slučaju napravili smo, nekako su me nagovorili, nakon par čaša Malvazije su me nagovorili, ja kažem, znaš šta, ajde, objavite koncert, pa ako ne dođe niko, bar ću znat 100% da sam propao i bavim se, super. Bilo je 800-900 ljudi u klubu i 700 vani. To je bilo isto kao u Zadru. Evo, ja se sad ježim. Taj osjećaj kad sam došao na stage, ta tutnjavina koja se dogodila, ja sam znaš, skoro ti dođu suze, 2 sata ljudi su pjevali od početka do kraja. I ja sam rekao, ajde, idemo opet raditi pjesme. I onda se dogodilo. Godina za godinom, uvijek isti, moje zlato, ako te pitaju, sad se za vodič. A ti je 5 godini. Nešto, vaka, od ova perspektiva koju zboruješ je kako Neverland, znaš, kao Nedoidija. Da. To ti je vjerojatno fantazija, nema šansi tako nešto da se desi naskoro. Pa znaš, kod mene se to ne zna, ali ja toliko volim svirati i sad smo tu svirku. I sve to što se zapravo sa mnom, imao sam strašnu sreću da sam zapravo 2 puta doživio neku ogromnu euforiju. To je bilo na mojim počecima, a slična energija na koncertima dogodila se nakon pjesme Uvijek isti, pa Moje zlato, pa nakon Jako te pitaju. 3 ogromna hita gdje su ljudi, arena, prodana u 3 dana u Splitu, prodana u 5 dana u Zagrebu, arena Stožice u Ljubljani koju nikad nisam punio. Arena, jednostavno od tog trenutka počeo sam zapravo izuzetno uživati u toj svirci, digli smo svirku na najviši mogući nivo, kupili najbolju opremu, kupili najbolji mix pult, koliko god možemo to radimo i sada lako mi je biti pjevač, jer dođem, ja sam vozim, nemam vozača, jer volim sam voziti, ali dođem na koncert, čekaju me 2 čovjeka koji mi stave slušalice, provjere me jesam uredan, jel mi šlic otkopčan, nije, sve ok, stave me na klavir, izađem, upale se svjetla i vidim 300 ljudi, 15.000 ljudi i ja sam sretan. I zato možda se neće dogoditi zamor, jer prije je to malo bilo sve malo teže,
malo druge, neke su druge godine bile. Си изнаужива тие 5 години? Uživao Ги sam. наполни батериите? Uživao sam, putovao sam, obiteljski restoran sam, imali smo moji roditelji i ja 27 godina, prekrasan restoran u centru Splita koji smo prije 3 godine prodali. Ja sam ostao kao suvlasnik u nekom manjem dijelu jer se zove Grašo. Čestito. Je, moram ti reći. Bili smo vezani za taj restoran, ali više... Ама не е шега, не е шала да водиш ugostiteljstvo. Ne, to je 40 zaposlenih smo imali, dragih ljudi, sve skupa, ali nije išlo. Ali ono što je bitno u priči je ugostiteljstvo i kulinarstvo. Ja sam završio i ugostiteljsku školu, osim muzičke. To je uvijek bila nekakva moja ljubav, gotovo jednaka kao i muzika. Tako da sam ja tih 5 godina putovao po svijetu. Si go zadovolji ona nešto što ti baralo? Tako. Išao sam, digli smo nivo kuhinje, bili smo u tih godina zaista ispred svih što se tiče tehnika. Sad je lako doći do tog znanja, 2007. 2008. nije bilo. Išao sam 3 godine za redom u Napoli jer me zanimala pizza. Prvi sam doveo picu od metra, dan danas, to nije džambo, nego pizza koja je široka metar. I to je moj pizzerij još uvijek postoji, tako da sam se bavio ugostiteljstvom, pisao sam malo, snimao sam, ali sam zapravo u tom trenutku se počeo nekim drugim biznisima se baviti i koji dan danas su se nekako razvili, tako da sam ja sretan čovjek. A mnogo ми се допаѓа кај тебе е тој некој предприемнички дух што го имаш. И Тончи го има. On ima, dobro, on je čak, on ima 62 godine, on zaboravlja da nema 19, on bi gradio, rušio, putovao, sve bi, ali ima nevjerojatnu energiju, ima odličan talent za muzički nanjušit. On je prije 20 dana nama kazao, čuo sam jednu pjesmu na radiju i vjerujem da će pobijediti u hrvatskom Eurosongu i da će biti jako visoko plasirana baš na Eurosongu. Ja kažem, ko pjeva? On kaže Baby Lasagna. Ja kažem, Baby Lasagna je razvalio. Tako da, hoću kazati, ima izuzetan talent za nanjušiti to on. A ja sam, što se tiče preduzetničkih tih nekih sposobnosti, ne znam, nekako... Ja u svemu vidim... Ama te vleče. Sakaš da investiraš. Nikad me nije vukla dobit. Odbio sam diskografske ugovore velike. Uvijek me vukla ta igra. Avanturata, adrenalina. Igra. Kad sam rekao svom ocu prije 20 godina da moramo promijeniti koncept restorana, da ne možemo imati više pohane piliće, ono što su svi restorani imali, znaš, tjestenina, da moramo raditi rižot sa komadićima zlata, da moramo sirovu ribu stavljati, limune, trave, alge. On je rekao, za nego što veše to? Hvala ti što ću umrijeti za 3 godine, što ćemo svi propasti. Da se više, nećemo se puno mučiti. Će biti brzo? Bićemo brzo, smo vi gotovi. Međutim, eto, do dana današnjeg taj restoran je high class restoran. High-end restoran. Lijep, dobar, ali onako ljudski restoran, znaš. Dobro, ma si hazarder во други, мислам не hazarder, него те влече непознатото општо? Пример, сакаш да експериментираш? Во музиката не, во музиката си поприлично зихераш. Igraš malo lijevo, malo desno, uzimaš dobre ideje iz nekih drugih žanrova. Kad radim, to smo pričali na početku, znači tako ja radim muziku, čujem Oasis nešto i kažem dobar reverb na gitari, ajmo to probati na ljubav jedne žene. Znaš, tako uvijek slušaš razne, znaš, slušaš nekog DJ-a, David Guetta, vidi koja je dobra noga, staviš tu nogu na svoju pjesmu. Delčinje. Uzimaš kao Lego to, a što se tiče ostalih stvari, ne mogu reći da sam sad baš neki hazarder. Volim procijeniti i volim puno pitati, puno razgovarati. Strašno sam, kad me nešto zanima, strašno sam dosadan. Ako me zanima kako vodite emisiju, ja ću te zvat 40 puta, zvat ću te u 2 ujutro. Ako mi padne neka ideja na pamet, jako mi se svidilo kad sam čitao da je pokojni Kobe Bryant, da je bio sličan tip. On je bio nevjerovatan poduzetnik. Ja čitaš Mamba Mentality? Nisam pročitao to. Ima odlična knjiga. Ali znam da je pitao, da je pričao Michael Jordan kad su se sprijateljili i kaže, bio je tako dosadan, non stop me zvao, u 2 ujutro. Slušaj, kako ti radiš lijevi ujutro? Spavam, brate. Ja sam sličan tip. Ja sam sličan tip. Tako da...
Види, тоа е добра одлика. Тоа е добра одлика. Позитивно. Мислам, тоа кажува дека човекот сака да се надгради. Jednostavno. Дека сака да е подобар од тоа што е денеска. Ja sam tip čovjeka koji ne može stajati. To mi je teško. Ja moram konstantno se kretati. Ja kad dođem kući, moja žena kaže ti nisi normalan. Ja sam 2 dana ležao, došao sam stvarno s nekog puta slomljen. Nakon 2 dana ležim na kauču i mislim se zašto meni vrtlar kosi travu kad mi to baš djeluje zabavno. Otišao sam u Bauhaus, kupio sam kosilicu, radost najveća, kosilica. Sad sam kupio škare, uzgajam cvijeće, top. Zato što jednostavno, kad dođem kući, ne mogu sjediti i gledat Netflix 11 sati. Mogu 3. Nakon 3 sata, ajmo malo kosit, ajmo vidi, cvijeće, roštilj, sve. Moj život je zabavan, mora bi biti zabavno. Како некоја спротивност, да речеме, контраст, да речеме, не спротивност, контраст во музичкиот план на тебе, може би до некаде Северина, со која што си супер другар, музички, бидејќи таа поприлично делува дека низ кариерава се има коцкано со жанрови, продуценти, текстописци, знаеш, секојаш таа работи со хитмейкери, да, ама кога ќе смениш од црно на бело и знаеш, тука тоа е, верувам, голем притисок за музичар. To je golem pritisak s tim da je ona zapravo svoju karijeru napravila da je kod nje prirodno da se mijenja. Jer bi bilo ljudima vjerojatno čudno da je ostala cijeli život na nekoj fazi Paloma Nere. Nego se mijenjala i probijala je granice, kao što je to recimo u svjetskim žanrovima radila Madonna. Madonna je bila žena kod koje se jednostavno očekivao da bude potpuno drugi stil. Da jedan album pjeva u smokingu, a drugi album dođe obučeno u kožu sa lancima i kuglom. Znaš, pa posle, ne znam, country, American life, pa ne znam što. Kod nje je to bio nekakav prirodan put, ali onda sa druge strane imaš neke druge velike zvijezde koje su, ajmo to tako nazvat sad, Petar Grašo. Imaš Ališu Keys, koja je R&B. Imaš u krajnjoj liniji Beyoncé. Pa i Oasis je to. Znaš što dobivaš. Točno to. Znaš, tako da je to nekome posao da tumba, da se mijenja, a nekom je posao da se mijenja u granicama onoga kako ga ljudi žele. Dobro, ама љубомориш малку на можноста да такво нешто направи? Бидејќи реално ти не можеш, бидејќи така си се профилирал. Da, Нели? ne. Од музички аспект зборам. Ne, da me pitaš što bi volio, ne znam, da ima neki vrhunski band, pa da malo džeza, brasa, latina, to bi volio. Znaš, a s druge strane, dobro mi je kad čujem Guns N' Roses, ali ja recimo na koncertu svom sviram 20 sekunda Guns N' Rosesa. Za svoj kejf? Za svoj gušt. I to bude ozbiljno pranje. Ali ne da mi sad, znaš, da kažem sebi, znaš, zašto ja nisam bio rocker? Ne, ima i elemenata roka u mojoj muzici, ima elemenata popa, ima elemenata klasike i pop muzika je zapravo tu super stvar što možeš dosta toga lagano iskombinirati. Nisam naučio ljubomora, niti mi je žao jer ne bi sam sebi vjerovao. Ja moram kad čujem pjesmu, ako vjerujem da je to, ja kažem ide vani. Ja sam tad miran jer sam dao sve od sebe. Ovako kad bi išao na nešto gdje ja nisam dobar heavy metalac, nisam dobar, bio bi smiješan. Ако добро те разбирам, ти низ целата кариера прво сакаш песната тебе да ти се допадне искрено. Значи не се замараш со што ќе рече публиката, него прво ти лично. Apsolutno. Ja nikad ne puštam pjesme niti koje Tonči radi, niti koje on i ja zajedno radimo, niti koje ja sam radim za mene. Nikad ne puštam ljudima da ih pitam šta misle. Nikad. Recimo, Tonči voli. Moraš da imaš filter nekoj da probaš. Znaš, čisto rodnina, ne znam, Ma dobro, nekoj... pustim naravno najbližima, ali to već pustim kad je pri kraju. Dobro, da im dam samo mali... Komu veruješ? Koji ti se tije dvajca, trojca? Apsolutno, najviše verujem Tonču. Da? Zato što on ima, kao da smo konektirani Bluetooth. Pa čim bebi lazanja go pogodil. Da je svidio, da. I zvao ga je čak ono, kad ga je vidio da je talentiran, zvao ga je da Tonči radi sva pića, jednu liniju svojih pića žestokih je napravio koje su sjajna i kad je locirao dečka koji je potpuno anoniman, 2 tjedna prije same Dore, zvao ga je da zajedno snimaju reklamu za ta pića. I u međuvremenu je sad taj dečko prvi na kladioni, tako ima dobar nos Tonči. Osim što ima stvarno velik nos, ima i dobar nos. Da. Tako da,
Ne znam šta si me više pitao. Со кого се проверуваш, со тоа беше. Дебекете Тончи, со Тончи се проверуваш. Браво, Tonču, zato što on jednostavno, znaš, imamo isti feeling i najčešće i on i ja lociramo kad je u nekoj pjesmi problem. Lociramo ga i samo se pogledamo. Da li je to moja pjesma ili je od nekog izvođača. Puštam najbližima, puštam Hani, jer Hana je zapravo najbolji muzičar u familiji, ljudi to ne znaju, ona je magistar klasične glazbe. Ona je kompozitor klasične muzike, tako da ona radi potpuno drugu... Со поинакво уво слуша. Da, ona je iz glupe, znaš, sad suprug hvali, muškarac hvali ženu, malo nije to moderno kod nas u Dalmaciji, ali ću reći stvarno da je izuzetno talentirana, tiha, radi to i radi jednu pop muziku, ona se zove na YouTubeu Hana Hu. Da. Kao Hana Hu. W-H-O. Da, Hana Hu radi muziku koja je potpuno neopterećena komercijalom. Radi nešto što nju raduje, onako što je interesantno i njoj puštam jer ima dobar mozak i locira. Ali to je to. To je to. Zato što pustiš 20-torici, svi 20 misle da ti moraju nešto kazati. Pa je nekome super, najčešće kažu to je super, ali oni bi rekli da je super bilo šta jer je to pristojno. Neki kažu solo mi se ne sviđa, pojma nema, znaš, meni se baš sviđa. Znaš, tako da... Mnogo je subjektivno to. Napravim u momentu muziku u kojoj ja vjerujem, mijenjam je puno, vrlo sam kritičan prema sebi, možda ponekad i prekritičan. Rekao sam ti na početku da maltretiram te jadne muzičare koji sviraju sa mnom, koji sviraju u studiju, dok nije to perfektno kako želim, ali onda kad pjesma jednom izađe vani, ja sam potpuno miran. Može biti zadnja na top ljestvici. Nemam problem. Vidjet ću gdje sam pogriješio i da li sam, ali znam da sam taj trenutak dao sve što znam i u toj pjesmi. Da sam poslušao tebe i promijenio solo ili poslušao njega i stavio neku drugu bas nogu i da ta pjesma nije prošla, ja bih rekao 100% je on kriv. Znaš, i to me mučilo. Ovako sam za sve ja kriv i to je to. Miran, potpuno miran. To je mnogo важно општо во човештвото, мислам дека ни фали одговорност за се. Знаеш, ние општо за се сакаме некој друг да биде крив, некој друг да ни каже што да правиме. Знаеш, најмалку луѓето генерално сакаат sami da si se odgovorni za svojite Pogotovo postavki. za ovaj umjetnički dio, ja mislim da bi čovjek trebao raditi za sebe. I ne mislim da je loše da ljudi puštaju pjesme ako ih to čini da su sigurni. Da. Ako si siguran, to je to. Znaš, ali nije da ja u svemu mislim da sam, znaš, styling mi rade drugi, frizuru mi rade drugi. Na Instagram ne znam niti ući. Znaš, volim, sad sam skužio kako je recepte. Ako vidiš šta pratim na Instagramu, od 150 ljudi, 130 su kuhari. I znaš, David Guetta, ok, Madonna, Oasis, to pratim to i 130, kako se radi, brate, dobro, ćevapska, Napoli. Vina, vinari su moji najčešće prijatelji, zapravo moj krug prijatelja, intimnih prijatelja, ljudi s kojima se družim kad sam van stage-a su više manje, najmanje su muzičari, kolege, pjevači, sa svima sam dobar, ali kad se opuštam, znaš, kad sjedem, kad pijem bocu vina, onda ne volim pričat ko je koliko prodao karata, nikad o tome ne pričam u životu. Znaš, za stolom, sad sam ja bio tu, to nije tema. Za mojim stolom, kad se družimo, nije tema muzika, niti moji uspjesi i neuspjesi. Tema je kako se radi dobar merlot, gdje možemo u Makedoniji popiti najbolji šardone, koji je dobar restoran, dobre kosilice za travu. To široke teme. Nožice i to, da. Види, супер е тоа. Ете, Гери Вајнерчак сега почна пак да прави подкасти за вино. Ето. Уште од многу одамно. Да. Знаеш, ти си внимаваш на приватност. Тоа е повеќе од очигледно. Но кога ќе дојдеш во муавет со пријатели од шоу бизнисот, како Северина, не зборам сега Северина точно, ама ете, некој таков тип кој што е исклучително многу јавен, цело време со Инстаграм, со ТикТок, со ова, со она. И пример кога ти викаат, ама пропушташ, ама публиката сака тоа од тебе да го гледа. Кои ти се аргументи, искрено другарски кога збориш со некој? Кои се мои аргументи? Да, и кога ќе ти речат наискрено, треба тоа да го дадеш, па ти си шоу бизнис, мораш. Што им викаш? Ja ne znam da li, ja ću samo reći kontru, ja ne znam da li, Bože, blokirao mi je mozak, gitarista Pink Floyda, pomozi mi, molim te, blokada mozga, nije Gaynor, Waters. Ma ne, drugi.
Ajmo ljudi. Ajde režija, Gitarista Pink Floyd. od vas čekamo. Jel moguće? Ali baš blokada mozga. Ian Gillan? Ma nije. Ajde režija. Ok, nema veze. I režija Doće mi kasnije. David Gilmour. Gilmour. Ja ne znam da li... potrebno dobre, bravo. Ne, mislim, sad kad najviše treba, sam ga zaboravio. Ja ne znam da li Gilmour ima i koje su mu objave na Instagramu. Ja vjerujem da njegov Instagram, kad sam gledao, to je bilo nešto vrlo malo. Ampak ti reče, to je drugo vreme. Čovjek je prodao u 8 sekundi Pulsku arenu. U 8 sekundi. Znači, u ponoć su puštene karte, u ponoć i minut je bilo 10.000 karata. Ne slikaje se u Kadi gol sa bolje, sa Penusem, ne slikaje se u Dubaju, ne govori jutro sam radio Kajganu, ne radi selfije. Ja ne kažem da je to pogrešno kad neko radi. Moja ideja mene u očima publike je bila da ja budem tip koji ih ne zamara. Da ja budem tip koji kad kaže, da ne kaže nešto previše, da mu vjeruju. Kao što mu vjeruju dok pjeva. I jednostavno u skladu sa time ja se i na Instagramu i na Facebooku prezentiram. 99% mojih prezentacija na Instagramu su scene sa mojih koncerata. To možete vidjeti. Svaki koncert gdje ljudi pjevaju i to, moglo bi se to možda razraditi sasvim sigurno da 3 čovjeka idu oko mene pa da snimaju neko kako se grli, kako se ljubi. U tom segmentu sigurno ima nekog mjesta za napredak, ali kad mi neko kaže da moram se slikavati dok sam ispod tuša, da moram retuširati svoje bokove, da moram konstantno biti photoshopiran, ja mislim da to nema, ja mu samo kažem i ovakav sam napunio 2 arene u Zagrebu prije 1,5 dana. Pa onda 3. mi ne treba. Očito me ljudi vole, šta me manje gledaju, me više vole. Super. Dobro je. I potpuno se suglasom sa sve to. Ali oprosti, moram kazati, pritom doista ne mislim i mislim da je posao danas tog vremena i neka pravila se sama nameću. Tako da postoje izvođači, postoje ljudi koji jako dobro žive od te samoprezentacije, influenceri. I to je okej, to je njihov posao. Moj posao je da imam pjesme koje traju i da ih ljudi slušaju. To im dajem. Vidi, се согласувам зашто 100% сум како тебе. Исто, немам ниедна слика, ништо. Се што не имам Инстаграм мој, туку има емисијата и се што има на Инстаграмот е ова. Бидејќи прво не се идентификувам со емисијата, знаеш, емисијата е едно, ама ја не можам својот живот да ти го презентирам, бидејќи тоа е толку шарено. Јасно. Знаеш, прво тоа. Второ, знаеш, зошто да си роб на тоа? На крај на денот. Да умислам дали сега со Грашо сме се сликале. Ja imam blagi dojam da je većina, dobro, ljudi žive u nekim okolnostima u kojima i moj život je za ono što radim je zaista bajan. U smislu, on je nešto što ljudi bi htjeli. U Skopju idem u dobar restoran, imam prekrasan koncert. Nakon toga idem u Ljubljanu. Lijepi koncert, dobar restoran. Meni je to gradonačelnik te dočeka. Ne znam, govorim ti primjer. Idemo sad na američku turneju, doista idemo. Idemo 1. aprila do 17. Imamo New York, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Cleveland, Vancouver, Toronto. I ja ću iz svih tih koncerata imati svoje uspomene i pokazat ću nešto što smatram da je bitno. Ali neki ljudi koji uštede samo za jedno putovanje u 5 godina, oni naravno da žele pokazati da su negdje bili, da žele stvoriti neku realnost malo drugačije nego što je njihova i zato ih jako puno imaju, zato su photoshopirani. To je nekakav bijeg u neko virtualno, ali ako to ljudima pomaže i ako to ljude čini da se osjećaju bolje, onda je to super. Onda nemamo problem. Така е. Кај свириш, пример, во Америка кога одиш? Кој тип на сали се тоа? To su ti Дали се нашинци, онака? Sve su naše. Така, XU? Da ti kažem, ne dolaze Amerikanci na koncert. Bilo ih je par. Znaš, bilo ih je u New Yorku, recimo 10 ljudi. Da go čujem hrvatski od Ramazoti. Bilo ih je zato što su bili su u Hrvatskoj, znaš, dolaze par godina i ne može ih zaobići pjesma ako te pitaju. Ne može ih zaobići i onda vide spot i onda su rekli došli smo vas vidjeti jer nas vi podsjećate na naše divno ljetovanje na Hvaru, na Braču, ali 90% ljudi i nešto malo više su zapravo ljudi iz bivše Jugoslavije. I Makedonci, i Srbi, i Hrvati, dijaspora. Ko organizira, Petar?
To organizira jedan gospodin koji je iz Vancouvera i on se bavi organizacijom turneja izvođača iz Jugoslavije. Znači sad je bio prije par tjedana Bajaga, pa Bregovica, Dugmeton, pa ja. Ako zna, dobro to od regiona. I to su sale od 1000-2000 ljudi. Negdje ih ima, negdje 900. Negdje 2000. Ne. To je izvanredno i to je, smatram da je to super. Pogotovo što to je i uživanje. Mislim, onaka i turističko uživanje za tebe. A teško ćemo u 15 dana imamo 8 koncerata. Znači, uživat ćemo u aerodromima i na tonskim probama, znaš. Odlično. Dobro, ali lijepo vidit ćemo malo New Yorka, bit ćemo 2 dana u Las Vegasu. Recimo, nisam nikad bio i to me raduje. Pa dobro, to je страната од животот што луѓето, знаеш, завидуваат, ама не ја знаат па реалност, оваа реалност. Знаеш, замисли се ти да одиш 2 недели во Америка и од аеродром да не видиш шампанjac, kada, ludilo, ništa, brate. Ništa nema. Lijepi su hoteli, dobri hoteli, malo se prošećeš, ideš na tonsku probu, odradiš, sutra u 9, pakovanje, aerodrom, letiš Vancouver. Ideš na probu, odradiš koncert, dobar restoran, preksutra Toronto. Tako da, ljudi misle jednog u Americi, on uživa. Сакаше да бидеш мега звезда, ете. Да видиш. Замисли си, да пак одиш на, не знам, неколку години одмор и не свириш, обичен човек, тоа си уживам, шетам. На кој концерт би сакал да одиш? Ти лично? Има их puno. Многу? Ај чека да сменам. Кога последен пат си бил на концерт? Zadnji Ne vo VIP, ne znam što, nego baš... Eros Ramazzotti sam bio sam na koncertu Polisa, bio sam na koncertu Stinga, bio sam na koncertu Elton Johna. Dobro, to greota da propuštiš Polis. Bio sam, bio sam na koncertu Peter Gabriela, bio sam na koncertu Celine Dion, bio sam 7 puta na koncertu Paul McCartneya. 7 pati si go gledao Paul McCartney? 7 puta sam gledao Paul McCartney, 7 ili 8, zato što su Beatlesi u mom srcu. I svaki put kad sam bio na koncertu, nikad nisam uzeo VIP ložu. Nego sam išao dole gdje je mix pult, uzeo bi 2 pive i plakao. Kad čujem Yesterday, brate, plačeš. Sad bi mogu plakati. 7 puta. Bravo. Jednostavno, to je meni izlet u moje djetinjstvo. Bravo. Izlet, znam pjesme na pamet i to, ali jednostavno, kad vidim tog čovjeka, jednostavno, toliko je utjecao na mene, toliko je, rekao sam, ja sam bio sam sa dosta poznatih ljudi u nekom bližem ili daljem društvu, od Cukera, od Ramazzotija, u Puli, prvi koncert Stinga prije 20 godina, bili smo isto u restoranu, rukovali se, sve mi je to bilo ok. Samo 2 osobe da se pojave u životu i da mi daju ruke bi pao nesvijest. Jedna je Paul McCartney i druga je Michael Jordan. I treća je Michael Jackson, ali on se nadam da mi neće dati ruku još neko vrijeme. Tako da, to je to. Ja se nadam. A što misliš za, знаеш, модерна музика како и секогаш? Ти имаш многу долга кариера и секогаш жанровите се менували и тоа е сосема природно. Мејнстрим станувало, не знам, од едно, друго, трето, еволуира тоа. Последен пат кога бев во Америка беше мрднато колку луѓето ја сакаат Тейлор Свифт до степен да го блокираат цел Чикаго. Цел Чикаго. Не можеше да мрднеш со кола. И знаеш, тоа кога го гледаш си викаш, па ова не знам ни дали Елвис Пресли било вакво лудило. Пример ти е чудно кога го гледаш тоа или го разбираш, го сваќаш? Recimo, konkretno kod Taylor Swift mi to nije čudno. Ona možda ne bi bila moj prvi izbor za najveću zvijezdu na svijetu, ali to je samo moj ukus. Ne tvrdim da nije najbolja. Najbolja je. Žanrovi se mijenjaju. Konkretno to je odlična muzika i dobra produkcija i dobar tekst. Njoj tekstovi imaju odličnu priču. To je dobra pop muzika. A onda imaš neke druge žanrove elektronske muzike, koja mi to zovemo pegla, koja imaš jednu temu koja se vrti 50 minuta i ti si kao u transu. Kako imaš pegla? Pegla. U lup. Pa 5 sati. I kad misliš sad će polutno stane. Da. A ne znaš gdje si, brate. Daješ 2 vodke. Znaš, nemaš pojma gdje si. Ali to isto, vidi, iz te muzike se da naučiti. Apsolutno. Znači, i od muzike DJ-eva, i od muzike takvog žara naučiš nekakve strukture, pjesme koje neki klinac iz Nizozemske napravio, koji ti nikad ne bi tako.
I onda vidiš zašto ljudi to vole. Nauči se. Znaš, od svega se nauči, ali ipak ja vidim dosta dobra je stvar u današnje vrijeme što muzika je dostupna svima. Svako može naučiti programirati i svako se može izraziti. To je dobro, jer onda neki talent dobije priliku. Druga strana medalje je da puno netalenata nas maltretira sa svojom muzikom. Znaš, i onda je to, znaš, ljudima je puna kapa. Malo sve se brzo mijenja, ali kad ogoliš stvari, i dalje su najveće zvijezde jednostavni popjevači. Ed Sheeran. Dečko koji ima gitaricu i pjeva odlične melodije na jedan loop koji napravi to. Coldplay. Bogu, konkretno idem na Coldplay u Budimpeštu. Uzeo sam 2 dana slovo, uspio sam 2 dana slobodno uzeti. Koliko je kartite? 300-400 evra? Karta je, uspjeli smo naći kartu za 350 evra. Tak, opet pogodi. Sad zamisli, prodaju 50.000 karata. Da. To je biznis. To je biznis. Toliko sam se toliko mi je lijepo ovdje da pričam, uopće ne znam o čemu sam pričao. Šta smo... Vrati me nazad, molim te. Ne, drugo nešto se, ko što te slušam ovaka, dali su novive trendovi, neli, Spotify, on demand, popularno kažено, или платформи. Се чувствуваш како пеач искусен дека на еден начин старата добра музика некако победи. Гледај во кој аспект. Прво, имам впечаток дека повеќето од хитовите модерни се ремикси. Да. Упорно и упорно ремиксираат. Тоа е една работа. Второ, се случува, не знам, некоја песна да стане популарна низ ТВ серија или низ некаков адвертайзмент или некаква реклама или било што и одеднаш имаш момент како што сега нема да се сетам кој беше која песна беше од 89-та или нешто така што беше со месеци и месеци number one. Од 89-та беше песната. Вокал беше женски. Па добро имаш ухранjeni sad. There's gonna be a long цело време. А тоа Џон препев, да, тоа е. Цело време. И знаеш, во 2024-та оригинални песни од 80-ти, 90-ти се number one во денешно време. Тоа некако на некој начин кажува дека сепак колку и да се трудат новите клинци, pop muzika, dobar pop je dobar pop. Da, mislim imaš i danas vjerojatno ljudi koji rade dobar pop, ali ti neki giganti su ostali giganti, ali sad sam se sjetio šta sam htio reći kad smo zapali na Coldplayu. Zapravo kad vidiš, najveći megastarovi su ljudi koji imaju dobre melodije, koji pune stadione. Idemo Coldplay, Ed Sheeran, Sting koji je i dalje izuzetan, možda nije stadionski, ali arene puni prekrasno. Imaš Adele. Da. Adele, žena koja je se pojavila kao bosonoga sa natečenim nogicama, malo deblja, uzela je to i razvalila, koja košta $1 milion po koncertu. Znaš, tako da i dalje su ljudi, Ed Sheeran, lik s ulice, simpatičan s onom facom, simpatičnom, koji košta $1 milion, možda i više. Tako da, kad malo sublimiraš stvari, pop muzika i dalje, ja bar tako mislim, je lider što se tiče stadiona i stari rockeri. Od Rolling Stonesa, od Bruce Springsteena, koji gdje god dođe puni 70-100 hiljada ljudi, pa do Bob Dylana koji još svira, dobro, oni ne rade stadione, ali to su stara garda koja dalje puni, koja Paul McCartney, evo, moj Paul McCartney, koji je sad svirao, napravio turneju, čovjek ima 82 godine. On je rođen, ako ne znate, 18.6.42. Znači, ja znam dosta toga o Paul McCartneyu. Sve ove nebitne činjenice. Golem fan. Da, golem. Pogoleman. On ima 82 godine i sad je svirao turneju Sydney, stadion 50.000 ljudi, Brisbane, Vancouver, Brazil, 200.000 ljudi. Znači, čovjek ima 82 godine. Znači, i dalje pop muzika po meni je dominira svijetom. Dobro, се согласувам. Тейлор Свифт ја спомнав. Се ако Тейлор Свифт во светски рамки е Тейлор Свифт, дали е некаков пандан на регионов Александра Пријовиќ, пример? Aleksandra Prijović Во однос на тоа, знаеш, од Aleksandra никаде. Prijović je apsolutni pandan. Ne mogu reći, možda ne bih uspoređivao da li ona Taylor Swift, ali je ona jedno novo malo čudo koje se dogodilo.
koje meni nije nejasno. Jednostavno se spojilo sve. Svi su se planeti spojili. Sinoć sam bio sa njom konkretno u društvu. Ona je jedna sjajna mlada cura, vrlo okej, vrlo na mjestu, šaljiva, pijucka vino, normalna, pogled bistar, skroz je u redu djevojka. I dobro pjeva. I dogodilo se jednostavno u pravo vrijeme su se neke stvari poklopile. Jedna arena Zagreb, druga. Nakon toga se vijest da je napunila 2 beogradske. Pa se počela 3. i u tom trenutku krene hype. Ima jedna cura koja ima očito svoj obim fanova, ali ovi drugi su, znaš, kako 2, ovdje 2, to je nešto dobro, idemo. I onda se krene taj... Znači, to ima vrska, misliš? To je sigurno tako i ne mislim da je to ništa loše i ne mislim da je to uopće nezasluženo. To je jedna euforija koja se događa, sad je samo bitno da ona ostane u glavi čista, ona je dobra bića, ona lijepo pjeva, ima dobru ekipu oko sebe i meni je, puno ljudi me pita kako to, šta to je, tako treba biti i dobro je da se nekoj mladoj osobi na takav način joj je Bog dao da krene odmah jako. To je super. Od ова појако здравје, како тргна, да, не. Турбо. Турбо, баш турбо. А да би некој сакал да го реплицира тоа како успех, верувам дека не е само музиката важна. Верувам дека има маркетинг, бизнис аспекти кои што така. Ti možeš imati odličnu ideju kako automobil treba izgledati, može ga dobro i nacrtati, ali neko treba staviti software, neko treba staviti vol, neko treba napraviti motor, tako naravno. I na kraj neko da plati. I neko da plati, to je publika naravno, ali apsolutno mislim da je jako, jako važno da logistika i dobre procjene, ona je za sebe ima odličan tim i organizira koncerte, tako da naravno. Svi mi imamo ljude koji to rade u svom segmentu koji su dobri. Беше, велиш со неа пред некој ден, нели, баш со Пријовиќ, вчера си бил, не знам дали си дал совет, ама да би дал советот кој ќе го даеше да остане приземна, она, знаеш, бидејќи ти си го искусил тоа и ти си бил многу млад и многу горе. Чиста глава, добра процјена, miran, ne natjecati se sam sa sobom. To je najgore, treba se natjecati u segmentu da bude dobra muzika, da radiš nešto novo, ali da ti ambicija ne bude ako si napunio 2 arene, sutra mora biti 3. arena. Ne mora, može biti 1, ali napravi najbolje. Da ne vučeš te nekakve repove ambicija iz krive ladice da ih vadiš. Ambiciju treba vaditi iz ladice, idemo napraviti dobru muziku. Vidi kako je ovaj tip super napravio pjesmu, produkcija mu je možda bolja nego moja, gdje je radio. Ajmo to. Ja vidim u tom segmentu da se trebaš baviti sam sa sobom i mislim da je to put svakog izvođača, pa tako i Aleksandar Prijović. Ispravan put. A ostalo neke druge savjete bilo kojem izvođaču davati, svako ima svoju osobnost, svako ima svoje želje, svako ima svoj izbor. Lijepo je čuti savjet, ali ne treba se puno petljati u nečije ideje. Znaš. Jasno. Иако тоа се генерални насоки, тоа важи и за добар бизнисмен и за добар, не знам што, знаеш, ово сега што го кажам, знаеш, така да баш убав совет. Сега ти си сакан насекаде низ регионот. Каде што одиш во ексју па и Америка и подалеку, нели нашинците многу те сакаат. И како гледаш на регионот, не дека ти имаш толку многу време за шетање, зборевме, но сепак ги познаваш луѓето, колку толку можеш да направиш некоја разлика од земја во земја. Ни делува нас дека горе-доле регионот е ист. Поприлично сличен, а некој ќе рече ист. Може би ето од Словенија, па натаму малку се разликува и слично. Твои впечатоци околу ова, има ли разлика кога одиш јужно, надолу? Не музички, збориме карактерно, темпераментот на луѓето, пример, или исти ти се сите? Ako pitaš mene kao izvođača, lično Petra Grašu... I to nekako muzičar, povijek kako čovjek koji što znaš. Ali mislim, moram ti reći kao... Da, kako Petra Grašu. Muzičar je, to je dio moje osobnosti, mog dijela mene, veliki dio. Mene su plašili, kad sam tek išao u Sloveniju, da ti dam jedan mali primjer, kao, znaš, nemoj očekivati puno od te publike, oni su ti malo hladni, znaš, tamo ti... Oni malo slušaju možda dalmatinsku muziku, ali nema ti ništa od toga. To odsviraš 1-2 koncerta godišnje, eventualno, to su mi pričali 90. godina.
neću pričati, imate na YouTubeu, imate na mom Instagram profilu da vidite kakvi su moji koncerti u Ljubljani, u Kopru, u Mariboru, u dvoranama. Tako da slična priča je i u Srbiji. Slična priča je i u Bosni. Hrvatsku da ne pričam, to je nekako moja zemlja, ja sam tu tako da nju niti ne bi stavljao. Moram reći da stvarno, ali bez ikakve namjere da laskam i da pričam, jedina nekakva količina, i to sam u puno navrata u intervjuima rekao, ali ne u intervjuima u Makedoniji, nego u intervjuima i u Sloveniji i bilo gdje, ako baš trebam reći, naći 1% zemlje, osim Hrvatske, koja je moja domicilna, gdje osjećam tu još jednu iskru vatre, ljubavi, onda je to Makedonija. Apsolutno Makedonija. Ali to sam stvarno pričao vani, jer bilo bi baš nekako licemjerno da sad to nešto prodajem emocije. Pa poslije ideš u Bosnu i vikaš, ako negdje ima i... Sarajevo. Ne. Pričam o toj jednoj maloj razlici, imam stvarno veliku sreću. Zaista više sreće nego pameti, rekao bih. Imam sreću da neka ta energija ljudi koji dolaze na moje koncerte je veoma slična. Nikad nema incidenata, nikad nije bilo tuča, nikad nije jedna loša riječ rečena. Što da se istepa, jer ti rekako i da se tepa? Pa da, da, muž ženina, jel ti rekako? Uhvatio poruku nečiju. Može se i to. Osjećaju dobru energiju, osjećaju moju energiju koja je potpuno prirodna. Ja nisam jedan čovjek na bini, a drugi čovjek van bine. Ovo što sam ja, i kako mi sad razgovaramo, ja sam takav i sa svojim muzičarima, ja sam takav sa svojom familijom, ja sam takav sa svojom publikom. Ja kad dam publici mikrofon i čujem da ne pije, ja kažem, grozni ste. Šta je ovo? I oni se smiju. Dakle, jedini pjevač koji viče na publiku. I onda nakon toga svi pjevamo. Znaš, to pričam s njima kao s prijateljima, ne? Ajmo, oni ne pjevaju, ti se praviš, ne? Da. Šta je ovo očajni, stavimo jače. Znaš, super. I onda, mislim, rijetko se to događa, ali kad se događa, nekako pričam s njima kao s prijateljima. Ne volim zvati ljude koji dolaze na moj koncert, moji fanovi. To me zvuči, ne, to su moji prijatelji. To su ljudi koji me vole. Mi smo, to. Ko kravac o podanicite. Da, ne, kao moji fanovi. Fanovi koji očekuju. Fanovi, odime. Ljudi koji su platili kartu, to su fanovi za mnom. To su ljudi koji su platili kartu da dođu 2 sata i znaju, lijepo je sa godinama, šta postaješ jedan, ajmo to kada neki paket, postaješ jedan proizvod koji ljudi znaju šta dobijaju. Kad otvoriš Coca-Colu, znaš, pa može biti zero ili s limunom, ali znaš šta je. Kad otvoriš Ferrero, jer ovo product placement. Nema veze. Kad otvoriš neku čokoladu... Aj, kaži si Ferrero, drugo što? Aj, produži si. Kad otvoriš i terek. Da, veze, ništa, neću. Jedan kod ovih sponsor Kristijane nije, onda ih nećemo spominjati. A bi reći kad otvoriš Good Nature, evo, Good Nature, kad otvoriš čaj od Nature. Bravo, znaš šta je. Hoću kada i zato to je... Imam sreću da ljudi dolaze koji sada s godinama si stvorio nekakav taj paket i ljudi znaju, ako kupe kartu i dođu glas, znaju zapravo po šta dolaze i automatski su nekako s osmihom jer znaju da ih ja s tih 100-tinjak minuta koliko traje koncert neću zamarati sa teškim temama, neću im previše pričat, malo ću se s njima zezat, imat ćemo zdravi pogled i to je to. Ono što je rekao Balašić, da ima publiku pametnih očiju. A nekogaš, ako ne si raspoložen, znaš da go kažeš to na publikata? Znam da mi sad možda nećeš vjerovati, ali doista, dajem ti riječ. Bilo je dana koji su bili teški. Bilo je smrtnih slučajeva u obitelji, bilo je smrtnih slučajeva prijatelja, bilo je bolesti. Jedini lijek je tad meni bio kad izađemo na stage. U tog trenutka kad stanem za klavir i kad krene muzika i kad vidiš ljude, događa se kombinacija uzbuđenja, adrenalina i ljubavi i taj tren ne. Nikad nisam, rekao sam ti, u momentu kad sam shvatio da mi od napora tjelesnog prestaje biti zadovoljstvo svirati, onda sam prestao svirati. No. Ali ima težih dana, ima malo težih koncerata ili se umoriš, ali emocija
nikad to, ja bih rekao da nikad to niko nije osjetio. Jer je meni stvarno uvijek lijepo dok sviram. Odlično. Vidi, to je profesionalec, pa na kraju na denot to je istinski profesionalac. I da mi nije lijepo dok sviram, ja bih učinio sve da to ljudi ne vide, jer ljudi koji su kupili kartu, to je najvažnije, neko je odvojio, neko radi cijeli mjesec, dobije neke novce i te novce da bi te vidio. Ti nemaš pravo u životu. Ako neko dođe i kupi 20 deka šunke, ta šunka, prodavač mu nema pravo dati 11 deka, nego 20, brate. Tako da to je odnos prema ljudima, to je fair odnos. Zamisli na Zabar odiš i on počne da ti vika, ama ne mi je denot. Da. To je. Lično prašanje jedno. Ajde. Lično prašanje. Сега како млад татко, сигурно почнуваш да размислуваш за работи што никогаш не си размислувал. Меѓу другото, за светот и каков е, нели? И всушност во што киркичката ја фрлаш на некој начин, нели? Сега ја раѓаш во овој свет и ја растете и така натаму и сакаш најдобро за неа, ама не може човечки да не ги гледаш неправдите во светот, да не ги гледаш, нели, лошите работи оние кои што неминовно некогаш ќе ја погодат. Како се носиш со тоа? Vjerovatno koji svi opet, ja bih rekao normalni ljudi. Čitam, prolistam novine, čitam, ali se trudim. Čini mi se da smo pod velikim impaktom loših vijesti. Znaš, ljudi da bi prodali novine, da bi radili klikove, sa toliko loših vijesti nas nabacuju sa svih strana svijeta. Znaš, pročitaš da je 9 djece u Ugandi umrlo od gladi. Znaš, dođu ti suze, ali to je jedna informacija na koju teško možemo utjecati, pogotovo kada je 10 puta dnevno neko nešto spominje. Znaš, zapalio ženu u Melbourneu. Znaš, sve te to pritiska. Ja sam u jednom trenutku jednostavno čitam neke stvari na koje znam da mogu utjecati. Politikom se ne bavim. Znam šta se događa, imam svoje neko mišljenje. Ja sam tip koji ne priča o politici u eteru zato što mislim da ljudima ne treba graša koji govori. Ima pametnijih od mene koji će im objasniti šta je dobro, šta nije. Ne moram ja. Ali svakako trudim se izbjegavati maksimalno koliko je moguće stvari na koje ne mogu utjecati. A svijet koji dolazi, znaš, jednostavno se trudi. Što se socijalni mreži, jedno drugo, притисокот да бидеш на сите социјални мрежи, да се сликаш, да се прави. За нормалните деца ете да кажеме. Си викаш ке учи со вакви другарки, такви другарки, леле. Zna, ne. Već vidim, kad je momak prvi dođe, za jedno 16 godina će biće panike. Ne, znaš šta se. Ем да ја заштитиш, ем па да не бидеш премногу overprotective и тоа. To je uvijek balans u kojem si možda malo ponekad vješti, malo ne. To je kombinacija intuicije, kombinacija psihologije, kombinacija strategije kad odgajaš dijete. To su vjerojatno sve stvari koje se događaju, ali znaš šta, imamo dvije opcije u životu, mi kao neki roditelji. Ili se konstantno bojat, dobro, ili druga krajnost da te nije briga. Ali postoji varijanta, ajmo biti oprezni, ali ajmo živjeti s osmijehom. Ti ko prethodno ko te prašav. Šta kažeš? Не си ко претходно кога те прашав, ни ваму ни таму, Ma ne, баш на nego средина. znaš šta, nekako mi se čini da nije lagodno da se već sad bojim šta će biti za 12 godina s mojim djetetom. Така, нека дојде па ќе мислам. Znaš, napravit ćemo sve ovoga trenutka što mislimo, ne samo sa djetetom, sa obitelji, sa prijateljima. Znaš, ja sutra mogu izaći van i može se dogoditi neka loša stvar, bilo ko od nas. Ali opet sutra mogu otići van i ići u restoran i lijepo jest. Ja vjerujem da će se sutra to dogoditi. Tako vjerujem. Znaš, jer ne mogu sad ne ići vani da me ne bi udarilo auto. Znaš, jer moram doći od točke A do točke B. Tako i u životu. Moraš ići do točke A do točke B i trudi se da to bude šta je moguće više s osmijehom. Znači, čitao sam negdje da je humor... Da бидеш внимателен, но да не се плашиш. Da. Čitao sam da su ljudi koji su doživjeli najviše tragedije, neko su istraživanja radili, da su imali ljudi koji su se na najgore stvari u svom životu, vrlo nezgodne stvari, koji su se odnosili sa nekom dozom ironije i humora, crnog humora, da su imali puno manje psihičkih bolesti nego ljudi koji su, nažalost, ušli u to. Jel? A to je, dakle, ista tragedija. Jedan čovjek, ista tragedija. Drugi, ovi se zeza. Ovi se sprda sa životom. Така. I smije se, plače i smije se. Ovaj pije antidepresive. Znaš, ovi je bolji. Ovo me bolje nakon par godina. Знаеме многу такви луѓе. Овие што
што вика што се спрда, значи тие луѓе кои што делуваат како малку да се несериозни, ама всушност тоа не е несериозно кога ќе навлезеш под површината, уствари е многу паметно и многу интелигентно. Тако е, не pričamo o tome da se na neke крајот tragedije gleda neozbiljno, sve хуморот е znaš. заради тоа, за да ни помогне да се справиме со животот. Upravo o tome pričamo. Jedan i drugi putuju kroz vrijeme. Isto od točke A do točke B kad će jednom otići. I sad imaš opciju, dogodi se loša stvar, možeš zaroniti potpuno ili možeš reći, ma sad ćemo, znaš, tako da, ali teško je, znaš, dovedete život u neke situacije kad možemo mi pametovati jako i biti, ali evo neko ko ovo sluša, možda jednom u životu će mu biti lakše kad se nešto dogodi da pokuša stati sa strane i reći, mogli bi malo vulgarno, ovo je zajebancija, idemo provat. A кога сме кај тоа, последно прашање е ова. Boga mi, ovo je Woodstock. Се сеќаваш на некој совет што ти го дале низ кариерата, кој што до ден денеска си го подспомнуваш, дали со колеги, дали сам пред себе? Nisam nikad, znaš šta, nisam nikad očekivao niti pitao ljudi da mi daju neki veliki životni savjet, znaš, veliki moto. Pitao me koji ti je moto. Znaš, ja da imam neki moto, ja bih ga 5 puta dnevno prekršio. Znaš, kao moto, nema mota, ima samo način života, ali Oliver je govorio uvijek jednu stvar kad smo pričali. Oliver je uvijek govorio jednu stvar kad smo pričali, rekao, Petre, šta god radio, samo budi svoj. Budi svoj i budi svoj. I nekako to, da moram izabrati neki savjet od nekoga, to je Oliverova rečenica, budi svoj, koji je zaista cijeli svoj život stvarno bio isključivo i samo svoj. Но за да си свој, прво треба да се знаеш добро себе си. А тоа многу луѓе имаат грешка. Tu treba puno propitkivati. Ja sam u nekoliko navrata kazao da sam veliki kritičar sam prema sebi. Nisam pesimista, nego sam kritičan. Vjerujem da je to dobro, ali svjestan sam da sam negdje zeznuo i svjestan sam da nešto mogu bolje. I što baraš maksimum od sebe. Ali jednako tako znam gdje idem i znam da ako je to moj put, i Goran Bregović je rekao sjajno jedan put, sjećam se kad smo sjedili dok smo radili, on kaže, Petre, to je bio čak moment kad ja nisam radio. Pa smo producirali taj album od Tonča Huljića, gdje sam ja bio pjevač i to mi je bilo jako lijepo što sam u jednom trenutku bio neka potpuno druga uloga. Kraj mene stoje 2 producenta, legendarna Bregović i Huljić, zajedno rade nešto, ja slušam i onda je Goran u par navrata rekao, ti si stvarno sjajan pjevač, znaš kako on priča, ti si sjajan pjevač, znaš, ti tako lijepo imaš te kolorature u glasu, imaš to, zašto ne pjevaš? Ja kažem, sad ću, on kaže, nemoj nikad mislit da nije tvoje vrijeme. Uzmeš zid, ali jednu točku i tučeš prstom. Tu pašće zid, vjeruj mi. Ja kad sam počeo svirati taj rock s elementima etna, svi su mi da sam lud. A sad je ispalo da je to jedan stil koji je obilježio zapravo rock Izlazi genijalac. Tako, da, apsolutno. Hoću kazati nekako, moto je lupaju taj, ako vjeruješ u nešto, budi svoj, ako je to točka koju voliš, udara u tu točku, pašće zid. Bravo. И овде, како и секогаш, завршуваме со најдоброто од Македонија, Good Nature, чаевите се тоа одат кај тебе и имаме тука за опуштање од Прилепска пивара Златен даб. Ова, дами и господа, денеска беше нашиот пријател Петар Грашо, еден аплауз. И порака до сите што гледаат, значи следете да видите прв концерт Филхармонија, втор концерт веќе речи си продаден, така да следете за третиот. Кој узео, то више нема, али имамо за други још нешто карата. Така, отвараме полека и трет и следете Струмица, Штип и така натаму. Бидете во текстот сето тоа. Ќе биде одлично, ќе биде баш онако убаво, интимно искуство. Ретко искуство. Biće lijepo i meni je to jedno iskustvo lijepo zbog toga što na tim koncertima sviramo na jedan način kao da sam u svojoj sobi. A to je jedna još dodatna energija. Tako, biće dobro. Ja mislim da je odlična motivacija je to. Petar Grašo. Hvala lijepa. Hvala.